Assalamu alaikum. Nawna selli therapy meden salmina on nokko ka wondon hewrede di Allah ndi meden lando stayi do jam si tawi ko dum Allah moyi rabbus samawati wal ardi ka bimbido en ara yewten fi yoga e tobbe no tawa ko yewteten fi hande kon wonugol e deejere wonande diiyunde merci El Hadji Sow. Le meilleur état de la vie, ce n'est pas d'être riche, d'avoir un bon conjoint, des enfants, mais plutôt c'est d'être tranquille. Mana wonunde ɓurde moƴƴude e ko wonete kon fof ko ɓuri en moƴƴude wona e barki jawdi ari wona mi heɓi giɗo momi wonda momi sendoda wona ɓiɓɓe bal ko wongol heno deeyi c'est d'être tranquille tuma nina wongol heno deeyi la tranquillité ko ngalu suuɗanigu yimɓe tawɓe ɓen no wuuri e diinaji yimɓe tawɓe ɓen no wuuri dans le physique, yimɓe tawɓe no wuuri dans les matières, yimɓe tawɓe ɓen no e piiji feeñuɗi ɗi. Allah subhanahu wa ta'ala piiji ko tagi ko fof ko ɗiɗi spirituel et matière. Kala ko wontiri ka dow kammu représente le spirituel, kala ko wontiri ka ley kammu représente la matière. ɓe anda sino famade wona mere Allah waɗi hoore ma nden dow ɓandu no hoore ma nden no duwa humodirde e lo spirituel si tawi ko wontiri ley hoore nde yo daɗo hunduko mako ko ley hoore nde woni ko ley ngani ndi woni pardon reedu ma nde ko ley ngani ndi woni awra on ko e ley ngani ndi woni juuɗe maɗen ko e ley hakkille maɗen woni si tawi ko wontiri ley kon ko yo hisu ko be tawa ko wontiri ley kon hino humodiri e ko wontiri dow kon si tawi wonɓe ɓen ka hoore leydi ko yo ɓe hisu ɓe daɗa ɓe heɓa ko wiyete ko la tranquillité état paisible ko be tawa hiɓe humodiri e lo spirituel mana ko wontiri dow kon Allah subhanahu wa ta'ala taguɗo kuri waɗi wota yi leydi ndin hino sofi hino satti sonjaji hino e mum hala ko yejjuno e mum c'est tout simplement ko sabu ko bani adama suɓina ko lamateriji ɗi jaɓali humodirde e spirituel on kamɓe wo jokkuɓeɓe ɓen wo ko halakuyi ko halkidirgol yadata rabbu samawati wal ard jewɗo ko wontiri dow e ko wontiri leydi sa a humaki ton wallahi ko humiɗa e mum ko naɓorte. Partagez le live, mettez le cœur. Hande yewtere men nden ko yowiti ko fi tranquillité ko ngalu ko andi ko ngalu ko ɓe Allah arsiki heɓugol ɗum ɗo sabu waɗugol ko wiyete kollo travail ma la tranquillité tawgol hino deeyi ko ngalu ko ngalu suuɗanigu bani adama koye ko ɗum woni ngalu wallahi nguɗo noon ngalu ko nder remete dans ton fort intérieur boy non no sikki ngu ngaluɗo ko remete c'est dans les matières, c'est-à-dire avoir un conjoint, c'est-à-dire sonnajo mo ma gorko mo wawata yadude heɓugol matériel ji wono jawdi otoje e cuuɗi heɓugol dongal ɓiɓɓe hiɓe sikkude ɗiɗo piiji ma dongal gandal e kaydiji hara ko landa o jaaboto haysi waɗata hay hunde hiɓe sikkude ka hakkille maɓɓe. C'est ce qui donne la tranquillité. Ko ɗiɗo non woni hadde heɓa tranquillité en réalité.
ɓay ka hakkille ma hiɗa ɗaɓɓude ɗi fiya jewɗi mais en réalité a wawataɗi jewde a jeeya hay hunde konko sikkuɗa ɗon hiɗa jeyi ka haqiqa ko kañum jewma par ce que hiɗa maccinɗinanade jawdi ndi hiɗa maccinɗinanade partenaire ma hiɗa maccinɗinanade ɓiɓɓe maɓe a sikkuno ko an jeyi kono ka haqiqa si a miiti kada la spiritualité ko an woni maccuɗo konko sikkuɗa ɗon hiɗa jeyi a sikkuno sa heɓi kaydi haray a jeyi kaydi ndi sikkuno sa heɓi oto haray a jeyi oto sikkuno sa heɓi suudu a jeyi suudu mais en réalité ha wattani yiila ko kaydi ma ndin jewma kaydi ndi yangiɗa duuɓi diɓi sukkuɗa si a tamidi haray a tami aljanna ma o jaka ko an woni maccuɗo mayru debbo mo wonnoɗa wullande fimum o gorko mo wonnoɗa wullande fimum ka hakkille ma min kan simi heɓi dewgal haray mi ɓuttini kono sa wattani yiila tigri 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 koko maccininoɗa wonɗa ɗaɓɓude. Merci mon frère depuis le Japon Keita Aboubacar. Nous sommes ensemble depuis là. Merci Diallo Youssouf from UK. Donc haray ka haqiqa le trésor caché ngalo suuɗi ngungu min namna selli mi indima c'est la tranquillité ko wongol tawa hino deeƴi ɓay ko e nder deeƴere wawata rewde Allah dewal ma ngal jaɓe ko e nder deeƴere wawata ndikkude ko e nder deeƴere wawata jonnutude woɓɓe go haqqiji maɓɓe ɗi ko e nder deeƴere wawata nafude hoorema nafa woɓɓe go ko e nder deeƴere wawata yi'itade goɗɗo yiitota ko e nder ndiya wulɗa ndiya wonɗan fattude a wata yiitade nder to e mo yiitota ko honɗum o anda hoore makko mo anda hoore makko ko honɗum ko kunɗum sa yi bani adama no nawla bani adama o anda ko faala hiɗa faala misal joni la tranquillité du cœur est ce que a nawla e goɗɗo fi mo darni duplex par ce que faale mon o wona goɗɗo hiɗa faala BMW a nawla e goɗɗo jogiiɗo nisa sa yi bani adama no nawla e jaloux ɓay kanko anda ko no faala sa anda kon ɗum faalaɗa kala ko yiiɗa goɗɗo no heɓi a sikkay o fodda e mum ko an foddimo ɓay an anda ko no faala ko maande banadama o teeƴaka wonke makko banadama teeƴuɗo fof anday ko faala suɓoto ko faala donc haray wonunde moƴƴunde ka hoore leydi ɗo wona ko janna ɗen kon ma wona ko miiji ɗen kon sikkugol wonunde moƴƴunde ko wi'ede kañum barki sabu ko o tigi woni e mowude la recherche wona ko boni mais jawdi miijiti jawdi ndi wonda e deeƴere hiɗa andi ko ha honto ɗum ñaamay ma jawdi ma nde woni ñannejo ma kayre woni ñaamude tamma kayre woni ñaamude candal ma ngal kayre woni ñaamude awra ma par ce que ndi wonda e deeƴere sonnajo ma gorko partenaire ma mo wondanama e deeƴere wonki ko ñanne parce que tu vas investir et il va te mettre à la porte. Oui, tu vas tout investir. Tu vas sacrifier tes sommets à sakkoto doygol mangal, sakkoɗa cellal mangal pour ton conjoint. Mais finalement, kanko ƴettata donkum makum yaltinaka yaade. O yaha o déclara hoore makko famille isolée à cause de $100, $200, $300. Ko partenaire joma gorko ŋacca e ma ɗon on wiiɗo muññoɗen wakkilanoɗen ɓiɓɓe men ɓen muññoɗen yaafoɗen weɗo yaafoɗen tammen welɗon
muññoɗen ɗi fof ñaamen ko haaɗi fii yen heɓu ɗum ɗo fii yen heɓu ɗum ɗo si on heɓi ɗum ɗon ko kanko immoto acce ɗon o yaha o comba ɓiɗɗo korejo man o naada e ɗen galle ko on jeyi galle ɗe ko on wonnoɗa yanganade donc na partenaire jo deƴinanama wonki jamais ɓen ɓiɓɓe ɓe salɗa ñamugol fiimum salɗa ɗanagol fiimum salɗa waɗugol formation ji fiimum un jour ɓe ƴetta e bagage maɓɓe vont partir hay téléphone ɓe noddatama hay téléphone ɓe noddatama ma wurinna ɓaawo jandugol maɓɓe ko an yaltinoytoɓe ka kasuji awoy ko an ittantaɓe dépense kadi ɓe posonete fi yo ɓe hettu galle ɗen ɓe yeeya ɓe senda ɓe te ɓe sooda otoje ɓe ko sannoɗa kon ɓe waɗa on live. Donc la réalité, le meilleur état de la vie, ce n'est pas d'être riche ou avoir un bon conjoint ou patati patata les enfants, patati patata le papier. Non, c'est la tranquillité. Aɓeydo ta ko sona e deƴƴere a heɓata cellal sona e deƴƴere a natata aljanna sona e deƴƴere ko mayuɗa e mum kon ko immitoɗa ko mayuɗa e mum kon ko ɗum immitotoɗa c'est que a yaada woni aljanna ma o ma yiite ma ngen aljanna ko mande e deƴƴere Darussalam jahannama ko mande e angal deƴƴere. Aksi badimo donc la réalité fiɗen fama ɗum ɗon noon avec le temps e yawata no e yawata famude ɗum si tawi tentini o tigi no jegui hakkillampu gerto no faala wonde bantañi hoɗo mungu no faala fawtade e ɓe ka kammo e ɓe ka leydi no faala yoɓde facture ji ɗin fof hara noon ala situation fus kadi wona kaydi marɗa ma haysiɗa mari kaydi wona golle stable contrat stable marɗa wona famille ma on wawɗa fonnude awoy riye fondation fof sala mais ko an woni ko an noddata ka famille ga joni haray mi fawtike dépense o joni haray min fawtike kala nawɗo ton joni haray ko minen woni ambassadeur mon on ga patati patata a wawata famude koko wiyeteɗo la tranquillité. Hay sodugol oto sodu otowal ɓutnanay ngal ta sodu otowal jonnay ngal ma inde me ɓutnanta darnugol suudu darnu suudu ko ɓutnantama ha naatiɗo e ñamande c'est une pression ma soeur mon frère et hino suudu hino ala balao ça veut dire quoi c'est ton temps et ta santé que la banque va récupérer. 30 ans toi il n'y a pas de vie pour toi il a maccinɗinanade fi hunde nde jeeya 25 ans de souffrance fi hunde nde a jeeya a fawtotako a ɗantako a muñutako. Ne te lance pas dans des mauvaises dettes. Ko ɓaleje toon suusi ɗum sa yi ko ɓuri hewde ko rawna guri min naɓe fo ɓe ukko e ñamale ɓe andi ka ɓe natata ɗi mbuuɗi yaltinana ɓe mbuuɗi ko ɓe régla banque o ko ɓalejo natata e ñamande o yaha o ƴetta de passi ko ñamata kadi jawdi a rénova e suudu ndun ko jawdi sa régla e ɗo ko jawdi facture ɗum ko jawdi c'est à dire ko yahanɗa kon koko yaltinta kadi mbuuɗi tadi suudu ndun woni ñannejo ma. Je ne décourage personne c'est ta vie mais si tawi ɗa faala ko wiyete kon la tranquillité andu la tranquillité no wodi système no yara c'est à dire ko a ɗaɓɓitu tes besoin faaleji ma ɗin ɗaɓɓitaɗi ha tawa hande kadi ɗin faaleji ma ne sont plus une obligation sur toi. Oui ko enen tun sikkata y a pas d'alternative c'est-à-dire yaltirgal gol ala ko enen tun mari idée kali ko beeɗum ɗo non
sa itti ko be on condition ko be wala tranquillité on arde ko be mi jamba ko be mi jambe tu vois tu négocies un mariage de poubelle ko be mi yangan lende que béchoudo. Maintenant, tu te retrouves dans le deal. Il n'y a plus de tranquillité. Dans les dettes, dans la prostitution, dans le vol, dans l'escroc. Que bé mi berka. Que bé fouin. Ah, on a fait mal. La tranquillité, c'est le trésor. C'est la richesse dans la spiritualité. Ben lambe be yata, be joma jawdi be yata. Si be anduno la tranquillité ka woni, ils vont tout donner. Kala ko be mari, ils vont tout donner pour être tranquille. Je te le dis, c'est à mettre qui non andaga. Non, c'est à mettre qui con la tranquillité. Dejere c'est à mettre ano anda. Asikat na foko ko woyo waya no. O be no dana de sans problème. C'est no wodi wobbe susta fawtade. No be susta fawtade be sikkaji be fawtite. Hara be perdi be wakila. Alaka fawto. Nane ben alaka fawte. Si a fawtinale bandu mando sindu landi kama kayru ndu jettana e hore mayru fawtade. Ruun nawnare. Ruun feetere. Ruun kasoji. Bandu mando inni mode anemila ngugude. Accumi fawto seeda foin andaka men woni lampa gerta andaka men fakkiti aljanna anaka fawte baba awa kayru ndu jetto e repos forcé. Yes, Jallo Yusuf, the most expensive things is peace of mind. Aïlou Kongalo Soudi, merci Jallo Yusuf. Kongalo, moi je l'ai pas découvert tout. Il y a un peu de vie là. Quand on me fait dans la spiritualité, puis jiding ko esanga majidi arato. Donc ne te culpabilise pas. Yetto o formule do winda. Puis jiding il faut pet majji ko sanga kadi doa arde don di feña taka ngurdamma. Ko si a gollitira e sa gollitirta. Won tun si ari c'est l'opportunité faut le saisir. On bouye men si ari on rejette. Parce que yiden e catégorie ji yiden e grade ji to golle no wala de yaasi no dogude no suuɗade police no werna yimɓe no yoɓa facture ɓe ano walade suudu climatisé ha e 14 heures an ɓe ɓen gombo barki. On va se dire la vérité. Toi tu dors dehors e ngol jangol ka yaasi wonɗa walade ma ko e garage ma ko e cuuɗi abandonade ma ko e foyer suudu ndu darnuɗa bien climatisé propre carrelé douche interne woɓɓe no walade toon no bugade walo ha e 14 heures ne'a ɓiɓɓe mum wonda e son ko ɓen barkina ka ko an barkina inde nden an yoni annu no yonima sa maayi ko yite wonda yabde min namna sel min ma sa maayi parce que fiyon ɗum a toñi wonkimmaki donc ngaray tuubu ruttoɗa Allah wi toñoɓɓen ko ɓe tuubale ɓen ko juutuɗa wadde piiji ɗi ma ko juutuɗa faljude sa tuubi Allah windatama toño sa maayi e toño metti wana faire. Merci Diallo Bella. Sa maayi da toño wonki mti wana faire min na ɗutta to metti vale parce que a yaadi e tuundi ko yitene saƴitata tuundi to juulugol ko e tuubuguye jeya horugol ko e tuubugol jeya hajjugol ko e tuubugol. Je vais vous donner un secret. Adam alayhi salatu wassalam ɓayi Allah tagimo cukuɗa nde hare wala julde o juulata o horata o hajjata il était au paradis on non no wadde il faisait le plaisir
il ne priait pas. C'est-à-dire Allah hatu nyina et dewa. Dieu n'en a pas besoin. Quand Adam a commencé à prier, ko nyande o toñuno wonki makko fuɗɗi julde, o fuɗɗi torade yafafuye, o fuɗɗi horude, o fuɗɗi hajjude. Donc c'est à cause de nos péchés ko ɗum waɗi siɗeni, ko ɗum waɗi si Allah ni julde nden nde raɗotoma nde itte tan ha anen fasayi. O naafi Allah on juula Allah ajo ada julde ora julde on ɗum. Mi fillito Adama alayhi salatu wassalam, bana Adama attaɗo tageɗe o e sonnajo makko on nene Hawa, il ne priait pas. Il priait pourquoi? Il allait prier pourquoi? Allah ini waɗe kala ko faalaɗo ñaame kala ko faala. Mais lorsqu'ils ont fauté, ils étaient obligés maintenant de prier, de jeûner. Ko tuubugol noon, juulugol ko tuubugol. Ndaaru goɗɗo si bonni goɗɗo, so tawi na faamuɗo diina, kono watta ko koyɗe o turoto, ñaara o juulay woni. Ayiye si ɓe yewti o ya sonki ayiyay mo turo, pardon, ko juulay woni o turo, pardon, ha o yaha jogo koyɗe makko ɗe. Ko ɗum waɗi so waɗ ɗum? Parce qu'il est fautif. Donc si la julde ta ƴetto calculatrice e windigol baraji, tu te trompes. Donc si la faala ɗuytude bagage ma, accepte la tranquillité. Yaltu e toñugol wonki maaki. Hiɗa andi drogue addantama tranquillité, woni a yeeyi woni a po. Beere addantama deƴere, woni a yeeyi woni a po. Yeeyigol tew heccu, gorko e debbo. Yeeyigol ɓandu ma ndu, gorko e debbo eɗa andi addantama deƴere. Il y a des infections. Hayko felata hoore mako. Eɗa andi ko mbuɗi on ɗum hajjinirɗa hajja en ala jiyen tan. C'est l'argent de la drogue, on connaît. Mais kono waɗɗa ɗo ko wonkima kin toñude, ko an barkinaka, ko an woni huɗaɗo. Par ce que kala gollal ngal wallinɗa min namna hilli mi innima no mari battane aduna e akira. Ine yini ne waɗila ɓe wiila ɓe to, kono ko wonde wadde kon haalata, ko wonɗen wadde, ko yimɓe ɓe woni en wadde kon ɗum ko en pre ñando eɗen jogii o parleur na jeri famille arde, ko wonɗa an waɗude, ko an wonɗa wadde hoore ma kon taw, ko wonɗa toñude wonkin maake, ko wonɗa toñude tagu Allah ngo, ɗum kan goɗɗo nan ɗum o parleur ala. Mais avec le temps, nous découvrons que le meilleur c'est d'être tranquille. Ko andi non ɗum, ko andi ɗum ko rewɓe albala ɓen no andi deƴƴere ko ngaɗo. A yalta nde faalaɗa, a naata nde faalaɗa, golle weleydema, a ñama ñamete weleydema, a yiida weleydema diina. Mais c'est la paix, c'est le paradis sur terre. Ɗum ɗo noon heɓotako e piiji wontiranɗi en yaasi, le matériel non. Puyi kadi ko ɗum trompi ɓe. Mi darni suudu, mi yeeyi leeɗe, si ɗiɗo yahanila, min ŋajjeyi, yeto heɓi ke foin. Ko on tuma noon sofata. Ɗiɗo ari a ala tawhide, ɗiɗo ari a ala éveil, ɗiɗo ari a ala spiritualité. Ɗe goɗɗum no ɗon. Il faut un équilibre intérieur ko be nder ga kun kala waalo kadi wa walade ko holotoɗa kon tawa sella. Sa yi bani adam ko hooli kon no ñawi o ɓuttinta ha o maayi. Misal ɗo joni hiya goɗɗo kanko e gandal makko
kanko e gandal makko ka diina himo hooli karam ko batini ayen pouvoir minimum qu'il soit on no boni ɓuri waɗo batini a ganga parce que kanko il est écouté par des millions de personnes batini jon ko yawɗo taymo ka concours makko o helloto lui c'est un simple arnaqueur, un simple trompeur, un simple menteur, il n'a aucun pouvoir. On l'orata, on a fata. C'est purement psychologique. Donc il y a net do wido no jangi o jaboto kala landawo. Himu holi kanko ka hakkille makko on patini jodon no mari pouvoir. Wadi ngol makko afalaka, ma yidi ngol makko ayida. Imo mari on pouvoir. C'est-à-dire c'est bizarre quoi. C'est bizarre. C'est bizarre. Tawe mu holi sifa din holareji. On don no hulbinani dina kan no hulbinani julbe be no hulbinani kala bana adama jokko buri bi on waddo ngal batini agal on bile yaga wondo mutinde awraji yimbe e wona do mutinede ko société goto jeya kare mutini awra kare a yawno o yuppi tuba ba yiwda si a maayi ko yite wonda yawde juste pour avoir cette croyance wala gol fenande wo si fashi jo addani on humpitande fata bayano aller faire l'investigation et l'investigation baba salamu alaykum ko onon woni mutinobe tuubel alhamdulillah voilà performance travaillement pratiquement ko honto mutinanado tuuba on woni hino mo ko do baba ɓurdi men dara sino ton si alato hino ga kono mi artiri awa naɓi kadi men yiya so yi laɓani on maintenant o heɓi ka heɓa jawdi y a des spectacles pour ça mo wawi wadde des spectacles partout dans le monde arana yawo naata e suudu jarta najji yimɓe ƴakka yimɓe fena jarta mawla ga si nder hoore ma nden sellali ko woni ga kon sellali a deƴata aduna ça commence là ko ɗum waɗi tawidon no silli mais 95% wonɓe jannude tawide no même pas de tawide ɓe ala tawide maɓɓe no ñawi ay ko nafi kana kata kam ɓe wawata kano ko boni ko honto yittuɗa ɗum a yii ni ko kaari lampi gaari a yii il peut pratiquer ça 1 plus 2 si kaari yehi Europe ko kanko naɓi hoore makko kanko andi ko yaani c'est son droit si o artali o jaɓi wonugol porté disparu kanko adi ar kanko adi ar c'est son choix ta vie est dans ta main personne ne gère ça kala ko wonma heɓude ko immorde ko juuɗe ma faggiti tu es responsable maydeya acce ɗoygol an wonɗo yottinde sifa ɗin yottireji ɗin yewtereji wi'a hiɗa jangi sa may ko yite wonɗa yawde par ce que ɗa andi ko jelo noddata e yawgol yiida e ɓen ko jelo wonɗa noddude wonɗa ko andi ko wonɓe waɗande publicité kamɓe koye ɓe jooɗi ko tawɗoɓe wo ɓe huwondirta an noon hiɗa noddande ɓe ko ya hoolo ko fenande sa inni noon ko fenande 2% 5% ko 30% ko ɓe kikinnoto sa yiri mo kaydiri no desina waɗa numéro ji waɗa katimi ko kaydiri wona hay hunde wona hay hunde serta e ndi kaydiri ɗo wona hay hunde c'est zéro serta e ndi pus nafata lorra siɗa mari gatto ɗo sa waɗi ɗon nafete siɗa mari tiga sa waɗi nder ton bete nafete kono ko lutti konko sama kala si ɗum ko gonga o habbota ko yartawama ɗo
hara ɗum nun ko gonga o habbotako ya artawama ɗon hara ko gonga mo wawno mutinde awraji yimɓe no o habbotako ya aru walla mbay ko amunarde walla nakan no wodi ɓe mutinta awra weɓa mbu hara ɗum ko gonga ni Allah taga hunde o taga tuuba ko woni golle tuuba ko bugagol itto o mbalaɗo sonara ko laɓi waɗɗa goɗɗo wata waylade wonta goɗɗum sona bani adam goɗɗo wata wayla on n'a pas le pouvoir goɗɗo wata ɓeydude junni mum nde watade ɗujude se mbayi way ɗon ko chirurgie a taƴayno kono holortoɗa sifa ɗen penale winna noon an a heɓay tranquillité ka aduna ɗon kakari geri kari kamɓe Allah ala golle ka maɓɓe Allah golle kari wari kari hokkani jawdi kari torani dina yimɓe sa maayi ko yite wonda yawde sa jaɓi la spiritualité ko nder ma ɗaɓɓata ɓuktu on haray la rien ne va te manquer en réalité rien ne va te manquer sa jaɓali heɓa vide heɓa menen e nder ma vide maintenant tu vas chercher les matériels pour remplir ça mais ce qui c'est wona hunde wotere matière on hebbinta spirituel on hebbinta matière on kala e domaine mum no wawi ko woni kon ka leydi ga ko wontiri kon ka ley kammu sur la matière ko wontiri kon ka dew kammu sur du spirituel na place gotum kun kala e ka duwa dogude ukkindirtake kono non c'est parallèle yaada e kun kala golle mum sa geri ha gokkunge makko e dani ka raya gaynade no hawni ha ka yiyata ko ɓuri hewde yimɓe ɓen tawa huulande maɓɓe nden fi yoɓe ɓuttinka hoore leydi ɗo ko heɓugol wondiɗo e si kaari jompi lan simi jompi kaari hara mi ɓuttini mi heɓi une femme parfaite un homme parfait baba andi ça en dehors de toi a sikkito ɓutta non yoni en heɓata ɓuttu ka hoore leydi ɗo fessi tawi ɓuttu on wona enen remi mo en heɓata deƴere ka hoore leydi ɗo si tawi nder men on deƴa nder ma noon deƴata si tawi a gollali ko diƴinta ɗum angal ɓuttu noon e nder ma ça va créer des vides et doga noon derrière des vides et des besoins haɓɓitoɗa les hommes les femmes les familles, les associations, les institutions, les collaborateurs, les matières vont remplir ce truc. Non, jamais. On dit que non, il y a une déception, tristesse, voilà pourquoi il faut faire la thérapie. Parce que ça a été odo, ça va tenir la lumba yun, yaha to ka ligne rouge, voyage no retour. Non retour wodi yimɓe ɓe faala ɓe waɗata thérapie ko juɗɗa moccade c'est zéro si a memoyi toon si a lumbi ɗon ardata ta sikku ɓe wonɗa yiide ka laawi ɓe ala yimɓe ɓen no mari yimɓe ɓurma acco añande o maayi mais ɓe waɗu voyage non retour ɓe memoyi lu ligne rouge ɓe on ɓe wartade ta sikku ɓe ala hakkil ɓe lumbu keerol ngol ɗon noon ko ɗon solution o ko noon yaltirgal ngal si a naati sa woni e hakkunde probléme alanni naatude ka hakkunde probléme ko dambude ɗiɗi pet marɗa dambugal goo no yeeso gongal no ɓaawa ko amma jaɓa yara yeeso ko ɗum anglais ɓenta le flow ma le suivant après ça c'est ça accepta le flow wako cangol ilata si ndiyanna fiƴƴi e dow ɗo e lowre nde ara e nde ɗo lowre ha ka nder bahal kono noon hiɗa suɓina ko amma jaɓa le flow acca nangue yaha jamma o ara ma inna no nangue yahata inna a yahi areta nangue
ma yittora ba. Dès que tu es au milieu d'un problème, ce soit tu acceptes d'avancer ou de reculer. Mbuye men nongodo. Si hunde de lanni wadde be hakkunde problème on joni non ko don wobbe ko don daroto fiiso. Wona victime. Non wiina, non ngatira, nan sondine, sedia, mosidanga, association. Na wonde be na fete finalement tu vas reculer. Et quand tu recules, no wodi limite. Sa feƴƴo yi ton, ko cadavre ko kafureji wonda yawde. Wuuru be ngo yeso yarata. Chauffeur be yahay be hewta ka destination ji mabbe yahay be voyage be fo ko yeso yarata. Be fokkita nokku go ben no dari. Wonbe yarde bawbe ben don wala be maye joni c'est terminé. Solution c'est accepter le flow. C'est-à-dire no piji di won hendu won ardata non. Jabu ka angda way leggal si hendu non iwri funnange wala lijora hirnange. Iwri hirnange lijora ga. Lo flow a cha darti ke hendu ora ka enaka Allah moy. Le meilleur état dans la vie, c'est d'être tranquille. Il y a millions de d'être tranquille. Wonugol non tranquille na wonde kenen a heɓata des émotions désagréables, a heɓata so andeji mettinay ɗima, a sonkidata e woɓɓe, a heɓata albalawuji kenen problème. Mais si tu es tranquille, cette tranquillité va gérer tout ça. Feƴƴitatama, ça ne va pas te dépasser. Ça y goɗɗo na ça me dépasse. Mi andaka on no mi waɗata, mi wartata. A neeɓi, mi wartata. Mene meɗen ɗo e wiyete ke mara kon fawtoto. Menen ɗo mi yahay min dara sida mari rew wela bawe ma jawdi on mbaɗi gérer ça. Wonugol dans la tranquille na wonugol a ɗaɓɓata sonnajo mo wondama gorko mo wondama a ɗaɓɓata jawdi ma jindata hoore anna. Mais quand même pour toi il y a des limites. Il y a la modération. Ida andi modi piiji ɗin siko bani adama ko ha honto yaado ton hara e nder yaadu mon ɗum ɓuttuma on bonani. Ila ka ɓuttuma on fuɗɗi bonde ɗon sen don laawol e nder golle e nder huwodiral e nder politique. Iɗa andi an ko ha honto yaata wona woni addicted wona accro. Hay si wara ila ça c'est quoi ça? Go bi ɓe ñaña ko kaydi ñaña ko bi lampu gerte. La tranquillité elle est belle, très belle. Su kay nawna selli très belle la tranquillité. Quand tu es tranquille, a yewtay ko falata, a ñamay ko falata, a yahay ka falata, a wonday emo falata. Ɗum woni aljanna aduna. Sa maayi ko aljanna. Maayi malaika ɓenna Allah ndaari mo bonni ɗum ɗo mo bon. Allah inna mais ko original ari peut-être que ko original ari komi tagiri mo fi mum kon ko ɗum o wuuri. Il est dans le plaisir. Ndaare bis tawi shirku ala toon naata nan o yara ka aljanna ɓenna vraiment min yara toon shirku o alano e diina yimɓe. Mo waɗno ɗum laissez tomber tout ça. Allah inna ide kolo jannata ɗum won toon julde makko nden foin korka kam Allah inna kono ko minni ko yon naata nammo aljanna. Ha janno e julde ma korka ko ɗum Allah inta malaika ɓe ha janno e julde. Mi waɗa julde on Je ne décourage personne à prier. Tugal islam ɗen si a yeddi gotal ma a yaltini ton gotal, tu n'es pas musulman. Je ne parle pas de ça. Mais ƴettugol hakkille maɗa sikka, c'est ça la religion. Dieu n'en a pas besoin. Adama wurno duuɓi hewɗi, il priait pas.
c'est lorsqu'il a fauté, voilà, problème, il faut prier, parce que maintenant, voilà. Parce qu'il faut dire que match n'a de go. Donc il faut prier pour se libérer, hein, pour recevoir un pardon. C'est tout, mais c'est la famille qui dit, après, godda o maya fi julde. Pia mo ha o maya, belanda gonno, ko juuda so juudade mi wara mo hewta ton. Parce que julde nen droit yaadude anniye. Sinon c'est zéro. No tawa non ko wallitoto o tigi andugol o adama wonɗa mo nedidine aɗande culture ma, parce que nous vivons dans une culture de masse, c'est-à-dire hiɗen e nder aada jama. Oui, jama an hiiɗa sirbatere donc ko jombugol moƴƴi moƴƴa jombeteɗo on suɓetake heɓata tranquillité. Jama on ɓe jaɓatama sala ɓiɗɗa naata e ndu yalta e ndu fiyon o ko ɓiɗɗo jiiɗo ɓandu ma no fof heɓa cancer. Jama on jaɓataka barkali kam ko wawata rondade sentere jaɓa ɓe yiɗa ɗum ɗam ɓe yiɗa ko ya wono lampe guerte. Jama yiɗama ala jawdi, donc il faut vendre la drogue, il faut se vendre, il faut arnaquer. Ɗum ɗo fof waddantama ɓuttu. Jama mi yiɗa sona wonɗo e fedde, amma e fedde ara gaynaɓe fedde. Solution tatabo on ko duwaɗa waɗude ko ekkitagol waɗugol teme e relation ji maɗe. Ko ɗo no a inni ko ekkitagol kayno ɓe haaji jogii diplôme ji hayli aduna fuu no jangi jaboto kala ko ande ko anda, inni on kadi ko yo ekkito aɗon kadi ko gollete. Kamen ɗo yiyata goɗɗo ɓurɗo jangude on ko ɓurɗo wawde jabade lande o. Allah alandi ke fi gura mo ande, alandi ke fi pelle mo ande, alandi ke fi sonna mo ande. Mais fayida si ɓe innima goɗɗum kala ko faalɗano e mum ko ɗum fu gonɗo ko ɗum jonnuma o sike nafata. Na ɗum gandal ko wongol spécialiste e domaine ko ettiɗa o a wona e jahili e goɗɗum ngo, ko ettiɗa o piyngol to tawa e anda. Mais kam men ɓurɗo wawde jabade lande o anda ɗum na ɗum woni gando, ɗum ko ñamirɗum, ko ñamirɗum. Par ce que gando tigiri o jabota ko lande buy fiyon ɗum andi fiyon ɗum, par ce que gandal makko ngal andinaymo déjà wona wonɓe landade ɓen fopp woni landade fiyo anda. Goɗɗo gono ton himo landade ɓay o anda fiyo andu no o landorta non, hayno o landorta non anda o anda mo fala anda so tawi ande aduna. Goɗɗo no ton no landade fiyo heɓu ka o yeddotira yimɓe, mo yeddotirde yimɓe ko fewno ɗon o nodda e ma eɓe jooɗi, mo yeddotirde yimɓe mo faala gonga ka yo wontanmo mo andi noon jonnitowo mo gonga, mo andi a jonnitay mo gonga par ce que hakkille mon nden ko gootu. O naɓa question no o landorta noon a anday oɗo no andi ko goɗɗum o faala, hay lanno o landorta noon no ƴettirta noon landal ngal anday o ko anduɗo ɗe ko woɓɓe o faala convaincude. Goɗɗo no ton imo landade o ala landade fi yo andu, o ala landade fi convaincugol, imo landade ɗanningol goɗɗo. Assalamu aleykum mo faala bugade o faamade assalamu aleykum ene si sonnajo salanike mo waɗi mon kan iyo waɗa ɗum o parlere fi yo dammol ngol ɗaano. Mais won kanko ronko andude kanko wemo won landa na wonɗo wo woni moodi ko gollal. Annaji ko wiya ko sa sagata ko si ko moodi sa fuɗɗi ke détaillé ɗo ko wiyete moodi il aura beaucoup de divorce parce que worɓe ɗuɗa
sa fuɗɗi ke landaɗo sonnaɓe ɗum ɗuuɗa c'est un contrat mo kala no dowa donc gando ko wawɗo sendidirde none hay no oti o landorade noon o jaabo arano on landiɗo fiyo andu on no landorta noon anda yo anda ko hay landal makko ngal no wonde o anda no woni landorade noon d'abord ko on duwa jaabede sona ɗum oɗa ko sofingol noppi son jaabi na ɗum woni ganda jannguɗo ɗuuɗa haala ɗuuɗa jaabagol par ce que himo huli taw ukko yimɓe ɓe gena baraji demo jaabo landal ɓuri hewde ko ennayi mi jaaboto on miɗa darde mi jaaboto o tasko haasi o jaabo mais sa yi goɗɗo question réponse pam ko ñamir ɗum ɗum e gandal humodira goto wawata heɓude koko wiyete dejere wonki si tawi himo humodiri e relation ji ka famille ka wondigal ka golle tawde moƴƴana wonki makko ki hiɗa andi o gorko moƴƴanama hiɗa andi o debbo moƴƴanama hiɗa andi ɗe golle moƴƴanama hiɗa andi ndi leydi moƴƴanama hiɗa andi o famille moƴƴana mais hiɗa ton ko ɓe wiyetede personne négatif ko on ɗon bana adama négatif ko neɗɗo himo e situation mo moƴƴanama himo ton o ara o joɗɗina o sofina noppi maɗi si goɗɗo ari no sofinde noppi maɗi e sifa ɗum inno acci mi dara koyɗe maɗen ɗiɓe watton jolo kowale o inna o ɓe jol kalɗa mi famade ɓe jol kalima o accu mi waɗo taɓe tawen ɗo ɓe addindinayi haray woti kadi cesser d'être une victime yalte e wongol no toñatu peace mina fala yenyaw maynyare awan peace awan foin on woni ɗum Allah wima siɗa fala aljanna ɓe kaljanna mi taguma siɗa fala ko yaremo siɗa fala yiite ɗum haray kadi ko yaremo ay min do ko remuɗa o mi yarnayi ko an andi joni noon une personne tranquille bana adama deeƴiɗo kanko o yiyata o towal suudu sonnajo gorko wano faale ko wawata so heɓi hunde ça va le sauver you're not going to save you une personne tranquille bana adama heɓuɗo nde deeƴere ɗo kanko o yiyata heɓugol wondiɗo heɓugol matériel heɓugol makka e madina e hajjuji e piraji heɓugol metelol heɓugol doctorat heɓugol licence doctorat heɓugol position tawegol e parti tawegol e fedde tawegol e association kanko o yiyata ɗum ɗo wano hunde arayde dandamo non tanke hiɗa si fodde hiɗa yiwde simi jambe simi naati association e si kaari laamike simen heɓiri ɗo haray men daɗi wonɓe diina yimɓe jogui mijo on ɗon tampay ha o mayama ha ñande o tuuba car la personne tranquille n'a pas besoin d'être sauvée. Une personne tranquille n'a pas besoin d'être sauvée. Il est. C'est la tranquille. Tu es déjà tranquille. Non, il faut ça va dire, quelqu'un m'a appelé, ça va dire, capazement, j'en ai déjà. J'en ai déjà. Quoi abonné que le marda, mais je ne connais pas. Et mon objectif, c'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés, c'est de partager mes idées, de faire mes affaires. Je vends des formations, je vends des produits.
Mon objectif c'est pas d'avoir beaucoup d'abonnés. Parce que mira waya arde do nyande wotre pe tout le monde va quitter la page. Ouais, ça arrive un jour. Mira addoide do éveil quand je vais exploser, beaucoup vont partir. Mais moi je ne cherche pas de sauveur. Le peu qui va rester, c'est la tranquillité, on continue le voyage. Dans la spiritualité, dans la confiance en soi. Un homme libre, un homme tranquille ne cherche pas un sauveur. Il n'en a pas besoin. Parce que on dit le plus grand sauveur. Et le plus grand sauveur qui est Dieu, on oui, moi il a gagné na mewadi yema. Et qu'on nous kati, nye. Odandatama. Ne te sacrifie pas. Il n'a rien à te donner. Il n'a rien à te donner. Il n'a rien. Voilà pour te recommander. Rien. Donc merci beaucoup aray ko wonne hattugande mele weltani kala wonbe sponsor de odo page amen dokko ka wonno e hore ndi kala wonbe men windande kala wonbe men noddude kala wonbe men jarnude kala wonbe sodde thérapie ji amen din kala wonbe sodde lekki buri amen kala wonbe sakutude programme ji di en tori Allah subhanahu wa ta'ala ma pibe fi kaydi yo Allah newinambe fi cellal yo Allah newinambe fi ɓiɗɗo yo Allah newinamɓe probléme de justice yo Allah newinamɓe si tawi ko toñaɓe si tawi ko toñuɓe yo Allah newinamɓe ɗum ɗo wonanaɓe leeso fi kala ko heɓma ka hoore leydi ɗo ko ango e wiyata no boni ko ya ittu ko boni ko inna c'est une leçon ara changi assalamu aleykum wa rahmatullah